Okay, ma. Get Swahili. Oh, Swahili. All right, yeah. I was in promoting Swahili. Le ausile gato seleke. The Dr. November. Ka nunki ya kale emo wana yo sile gato kibitsa ka fani. Maya ka no tshwanetse. Aba ka fani tsa bona ke tsela tsa bo Eastern Cape. Yo promoting ha o tswa tje. Tabo different job. Swahili assistant Cape. Steke ke. Steke ke Makotana ngakere. E bitswa. Why would that's why you do steak? Yeah, I really feel a more. Logo para le di khomu, le di pere, wana moso le dintho. Logo para le fani teno. Wow. Yeah, Mabedi ba teng he Dr. November le Victoria's Faith Ministries doc. Tebo le hantle. Re hantle mo tla man. Ke a lebo always. Ke a lebo. Always. Ke a lebo. Ke ntse ka mohao. Ke ntse ditso ka mohao. Le batle. Yeah. Ba nne le motile. Ke re ne ba tla qala ka yena pele. Ke patela ka favorite yaka. Ene ka re tla me qale ka nna pele. Mo go tla go tlamela ka tele ka mang? Ka favorite ya hae. O tlo a o sa le favorite. Ba tsala ma. Ka motho mo tlamela dipende hape. Santa e ka mangole pat. O na le motho a tlamela dipende. Bone ka madiana o na le masa bitla. Kana ke ntate mang ke tlola tantate. Ntate Makgetha. Ke tlola ntate Makgetha for the truth. Bana be se da pena ke ya nna. O te buese. Ba me di dumelang le di betsa ke nna ka se Dr. November ke nna ke na le o se mphomotseng le seleke. Momamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametsong hona teng ya o dumedisa ke mphomotseng ho tswa ka kerekeng ya Victorious. Momamedi wa Motheo FM ke o dumedisa hohle mo mametseng o le hona teng o dumediswa ke o se lerato seleke. Yeah, mamedi re ke nona jole ka 10 ne. Yes, re kena ka 10. Re ke nona mamedi wa ka rata ne ke itse ke batla botshabelo. Ka 10. Wa ya botshabelo ntate mo. Yo e le gopohle. Sho. Wa ya botshabelo. Amen. Amalona le nqene. Ka ne di ka re hle bosukulo ha ka lo sebedisa le monyetla ba ke sa. Ka re lo sebedisa monyetla. O hatel. Ka ne di ka ta bo sukulo ha. Ke folo le ke phiri. Pastor Phiri. Wa folo re November. Di district tsa lo tshitse ka o fela tsa tsao. Dice ka o fela. Ke dice ka o fela, ka o fela. Ona bone ke se I can imagine ole ha. Umkawo ta re ke botsa fela o tshitse ka o fela ke re ke dice ka o fela ke re. Arem November runa ba apostol ba ba holo re buile le wena ha ba ruka. O utlwa ni Enigma. Artina ba apostol ba khulu sikhuluma nawe awusizwanga uzwa u Enigma hayi November wa mara bi wa ma bishop ona a ngpetile hle mamedi ke a botshabelo he ka thena tlo ntlebe ke le teng botshabelo mamedi because ke tlo tla botshabelo batho ba botshabelo ke kopa re kopaneng sebeletsong pela lenyara la thuto pela ground ya batho kada mo mamedi ka rata and ke a kopa le fihle ka nako batho ba botshabelo because ha ke tlo dula mo botshabelo because le Bloemfontein ke batla ba le tshebeletso e khutsanyane tsatsing la ka shona ke na le tshebeletso e khutsanyane mamedi ke batla nka monyetlana ke bele mo mamedi wa Motheo FM mamedi wa Motheo FM le batho bohle ba mametseng le hohle mo Motheo o fihlang teng ka nnete mamedi wa ka rata ke neno ke a tswa ba bang ba lona ne ke le frustrated le ka tsile makatsang ba bang ba lona ho tena ha ka Mese etsa eng hona ho le frustrated ka tsile makatsang mo mamedi ka la bohlano ne ke tshisa dintho tse ntlhetse ne Mese ne ke tina le di wiki tsa teng bo se le ke pelo tsa bana ne le bohloko ba batla di wiki di tshile mo mamedi wa ka rata di tshile ka o fela mo mamedi di tshile isitse mo ke nana le tsona tsene tsentse ke ntate Phiruna di na mpotsa re di ke shoba le batlo di batla mamedi di tshitse ka o fela mamedi be tshitse ka o fela tshitse ka o fela bala batlo ya ke shoba le shebo
ha ona tse pedi ke setse mo phomotse ke di chitsa ka o fela mamedi ke nana so fitisa molaetsa o rona yo le so re chitsa ka o fela so re jwetsa rona ha ona le skelo lo ipitisa man ba ka sheba ra ona tse setse di chitsa ka o fela jole mamedi ne ke re o batho bohle ba neng ba nkwatetse go tlisang dipelo le ba neng ba fila or bona ba wele mmuso wa ntate modimo ke ne ke ba mantswana mamedi ka ratang ka la bohlabe ke re hae ka ba ke nna ya o dileng kapa o nyamiseng ke kopa ibe nna hape ya o phamisang ibile ya o gotisetsang wa ntate modimo because le hoa o duwe ke nna o nyamiswe ke nna jwale mo mamedi wa ka ratang o rependa ka lo khutla haka ke kopa riske ka yetsa ntho ka fela ke kopa ke etse ebe ntho ya rona ene ke santse ke kopa mamedi batho bohle ba ina ba utlwile bohloko ke bophelo ba ka le ntho tsene ke di etsa ke kopa le ntshwarele mamedi wa Motheo FM ka nnete ke kopa pelong tsa lona le nketse sebaka sa tshwarelo because one thing for sure wena mo mamedi wa ka ratang hore dintho tse ding di tsijwa ke ntate modimo la re ke ra ba ra reng le nna mo mamedi ke santse ke tshweke dintho tse ding di tsijwa ke ntate modimo jwale ke kopa iskampaba o ka iphumana o ile di heleng ka bakala ka bana o kwatetse nna ka pono o hlole go ntshwarela ka bakala dintho tse ne ke di etsa jwale wena mamedi ke a le kopa hohle mo mametseng especially bane ba nkwatetse bana ba fila hore ke etsa jwang ke etsa jwang mamedi ke kopa ka nete pelong ya hao etsa sebaka sa hore o ntshwarele ke kopa le ntshwarele hohle mamedi wa karata mo Motheo o fihlang teng jwale kereke ya rona ya kena ka 10 o'clock lenyora la thuto pela ground ya batho ka letlabe ke le teng ka 10 o'clock wena mo mamedi wa Motheo FM ground ya batho ka dona le mkhukho moholo hantle go bapile go tsona le mkhukho mngaka tamara wona o motende le tlo bona le pela ground ya batho ka 10 o'clock go itlabe ke di teng mono wena mo mamedi wa karata then Bloemfontein mona re kena ka 10 o'clock mona phase 6 o kalama taxi phase 3 le phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Pastor November ha o ka kalama taxi phase 3 kapa phase 7 o bore fela o ya kerekeng ya Pastor November o lote o Madikabela o re kerekeng ya Mruti November Madikabela mamedi le skela le bala eo ya o re fela o ya kerekeng ya Mruti November phase 6 Madikabela shopong ya Madikabela ba tla o thola teng ka koloi o driver ka re Grootflay wana mo mamedi ka ratang ha o tsaka Bloemfontein ka toropo o feta Limomolo o tsama straight wena mo mamedi ka ratang o lo feta mo Greek ba bitsa you save yona jwale wa feta straight wena mo mamedi until lo bona ka lefteng ya hona le structure se seholo wena mamedi ka ratang ka hlakoreng ke tente ka udimo ke marulelo a brown wena mamedi e ka lefteng o tla bona pela shopo yeno ya Madikabela o driver straight ka re Grootflay ha ona mo feta o feta nte until o sheba ka lefteng ya o tla bona shopo ya Madikabela ebile tla bona le kereke ya rona e tseleng wena mamedi wa karata tole ke kopa le tla tshebeletso tsa tselena because ha re tlong kana go telele ke santse ke gutlela nthong yana wena mo mamedi wa Motheo FM you know ke santse ke tshwekere I so wish bana ba ntate modimo ke bua fela ke feta ntho I so wish bana ba ntate modimo ba understand hore dintho tse ding di tsijwa ke ntate modimo ke apeng mamedi that one ona ke kopa le tsebe hore dintho tse ding di tsijwa ke ntate modimo 2 hona le dintho tse ntate modimo a di etsang tseo re kekeng ra di utlwisisa sele ke lempomotseng ko rona le dintho tseo re kekeng ra di utlwisisa next but wa bona di senyetsa etseng nna ntate modimo reveal something kana ntate modimo reveal something ke sa re ke shebetse mpomotseng ntate modimo new hore ka tseleleng Enigma o tlotla ene hona le batho ba tshwantseng ba repente ene mo mamedi and le nna ntate modimo na tseba hore o tlo nsebedisa somewhere somehow ka yona ntwe so wena mo mamedi ka rata mlotleng ha kere nna ke kopa le ntshwarele mamedi ka rata especially bana ba ntate modimo ya boraro ntwe ke batlang go etshekela mo mamedi la ha ikeke ya ba nna ba Kriste la hore na o ngwana modimo ka po mo Kriste la ikeke ya ba nna but I so wish hore bana ba ntate modimo we must find a way ya o thusa bana ba ntate modimo ba wileng hona le mantso o Jesu Kriste wa buang are o tla ha hae o tletse ho wa le ho tsoa ha se tshaba sa Israel ha bana ba modimo ho wa morena Jesu o tletse Jesu Kriste o na tseba ho tliswa ha hae lefatsheng o na tseba hore o tletse for 2 reasons o tletse batho ba wang le ba tsoang wena mamedi ya mo 4 nthe ke batla batho ba understand ya o qetela ke hore mo mamedi wa ka rata
salvation ha se ya rona. We don't own salvation. Hore ha motho a wele kapa etsa di mistake e be re a mo kwatela re a mo rwaka re etsa eng, because that is not our own. A se ya rona, ha re own salvation. Ke ntho yo re fueng ka mohau wa ntate Modimo, re fuwe pholoso ka Kriste mo mamedi. Ke ntse ke bolela phiri ke re you know ntho Enigma a shape pelo ya ka. Enigma ona bua ka pholoso ya morena Jesu, ka repentance ya morena Jesu e seng ya hae. Ona sa bui ka yena, ona sa bui ka ntho e ai ona nya hae. Ona ipuela fela ka hore o Jesu o funa sephenduke, we must repent. O Jesu o tisie se repent. O buile ntho eno fela. That's all. Ha bua dintho tse ngata o Jesu. Brother Enigma ha bui anything e tlang ho yena kapa ya hae. We puela fela into ka Jesu. O bua ka ntho ya morena Jesu e seng ya. So runa when re bona bana ba ntate Modimo, we become so much angry. Hey, this guy was insult Christ, o nyedisa lentswe la ntate Modimo. We are fighting. We are rearwakana, realwana mumamedi, reashoya, mutaba shoye, I came hate, I hate this man. How war sheba, and babong tolo bile basabisa the scripture, mututa, kuruta ba bonsori, kimwananta temudi, mutaba ngole the scripture, ngole the scripture, disgrace a gospel and temudim, hauna kelelo but we forget to salvation has into ya run. Hari own mumami salvation ikinto morana Jesu. Enigma ubile fela ka morana Jesu ya batlang re sokolo. That's all. Ubile ka ntate mahashule, abua ka ntate ruti ra logolela, abua ka nna. Podcasting ya ubile ka batho ba rao. And nna mo mambilo ka rata if ne ke le motho mo ngabe ke nkile negative ngabe ke ntse, but I chose to take that very serious and I fetile mo mambilo ka rata ke nke ile molaetsa o tlang ho nna direct. And because Enigma ona sa bui ka yena ona ipuela ka Modimo ka morena Jesu o batla hore batho ba repente le nna morena Jesu batla ke repent. That's all momamedi. So se ke re le hosane momamedi la lekela bona mang kapa mang a wa kapa a wele momamedi wa ka rata it's good to re thusa bana ba tate Modimo. We must remember hore ha re ba thusi ka ntho ya rona e re ownang. We don't own salvation. Doesn't matter moruti o rata morena Jesu pholoso. Salvation ha se ya hao. Re fuwe ka Kriste, re fuwe hore le rona kaofela rona. And momamedi ka rata ke kopa ya o qetela le skela le bala ho celebrate ho repenta haka la le bala lona. Ke kopa momamedi ka rata processing yena ya ka ya repenta ke le kopa ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta ska la celebrate ho repenta haka momamedi wa ka ya ratang wa le batsa lona hore le lona le na le ditho tseo le tshwanelang ho repenta ho tsona. Ke ne ke bua nthongwe wena tebo le ke sherela bompho motseng ka la bohlabi ha ke le office ke re you know and this thing it is working. Ha ke le ka tropong ke bona bo o se ba babedi ba itlentse ka marugwa a magutshwanyana a ba titleng ba hlaisitse dirope tsa bona gore ba wa bona ba expose mmele ya bona. This lady ke lela ka re basadi bana tlo thola hore ke ba Kriste o tlo thola hore ke ba tsa makereke ke ba pholoswa somewhere ke bana ba Modimo kapa ke di worship ara ka ka. And then ke re ho bona o bompho motseng ha ke fihla kerekeng ke re you know what is painful bana ba ntate Modimo they don't understand la ba se ba sebediso wa bona like ba satana ona sebedisa ba tloko jwetse sephiri ha se nna fela ntate e satana mo sebedisa ba bangata ntate o ya dikereke mo lo sheba tsele batho ba tenang ka teng batho ba sadi ba tinne mise ba tlentseng ba tinne di worshipper tsa rona di ema pulpiting ka di khete tse ba tlentseng mo mamedi wa ka rata bo mmema moruti ba ema di pulpiting ka di khete tse ba tlentseng ko ro bona motona le hasa tina skete se sgutshonyana batho tsotse the way misia bona exposing the body tsa bona. Now ke ne ke ro bompho motseng here's the problem, some of them
ha ba tsebo re ke bona ba sebediswa go phamisa spirit sa last Yeah, sa ditakatso momamedi spirit sa last se growa ka tsela makatsang now sa last ha se qeta go hola se le teng se a tswala wa tswa se tswala sa bohlola spirit sa last se tswala spirit sa bohlola momamedi tsa tsela ka shokolena bohlola bo tshosa ka tsela makatsang and bohlola bo yentswe keng ko re fela hona le batho ba ntseng ba boyetsa ha ba create spirit sa ditakatso batho ba galla banna ba lakatsa thobalano ene ba yetswa ke basadi bana ba pholoso ba le ba kreste ba tsamaya ba bileng ba tseba hore di body tsa bona di phamisa ditakatso o tla ba bona la ba jaifa motho wa tseba hore ditono tsa hae ke tsona tseo di etsang o di pintse ka bomo la ba jaifa mamedi ba shebe ba batla di camera di ba hlai ka morao ba batla di camera di ba hlai ka morao because ba tseba hore e hlile ntho ena ina le mission jwale momamedi wa ka ratang dintho tsena ha di qetile wa tswa di etsa spirit sa last se a hlaha ha qetile se creator sa bohlola ha se qetile jwale sa bohlola wa tswa se etsa se affecta manyalo a mangata yo yeah that's true se affecta manyalo a mangata ke tlo jwetsa momamedi le ha ba ka ba iphapanyetsa mamedi wa nkutlang tete modimo yana wa mmametse mamedi wa ratang ha ka ba hona le malapa manga felang o tena metino e jwalo lwana ona le seabo you are an ambassador ya Satan o sebedisa wena ho hudisa mmuso wa ena le ipone momamedi wa karata some of them bana ba motho basadi ba ipone bana ba ntate modimo ba ipone hore bohlola bo bokana momamedi ba bang le na le seabo ho bona because a tsela ka shokolena le a tseba hore mmele ya lona le expose ka bomo le a tseba hore banna ba rata go bona dirupi tsa basadi ka tsela le Bible e re when David a qeta o bona ho tsula ha batsheba na sa tsebo ho tsula ha hae ho tlo phamisa spirit sa last ho David ho tlo tlisa spirit sa last batsheba na sa tsebeng that ho tsula ha hae ho dangerous for monna yeno ya bitswang David because Bible e re David ka morao a bone ho tsula ha batsheba o batlile batsheba a ba mo fumana a ba a botsa hore mosadi yana ke mangane ga tsotsa ba mo jwetsa ke mosadi wa Uriah spirit sa last sao batsheba a sientseng ka baka la utsula sientse hore David a batle batsheba a ba qeteletsa robetse le momamedi tlonke le jwetsa tsatsing la ka shokolena as much nna ke rependile I saw which momamedi le lona e se ka re ntate modimo ka dithusa dintho tse ding momamedi wa ka rata skela celebrate repentance ya ka la lebala ya lona because ba bang ba lona e kanna ba hona le ntho Satan a di sebedisang ho yona e o leseng a wena Satan ona nsebedisa o dia bana ba ntate modimo mmuso wa ntate modimo ho ba discourage ho tlisa confusion bana ba ntate modimo ka mesene ke eteng e le lona momamedi the same way high kaba ho tena haka ho no discourage batho ho no tlisa confusion batho you need to understand lwena if kaba metino ya lona momamedi le yona ntse na le ntho e etsang kingdom ya ntate modimo ebile hudisa mmuso wa Satan because like I said momamedi hona le batho bao tsatsing la ka shekolena spirit sa bohlola se eme ka maoto spirit sa bohlola se thuba manyalo momamedi manyalo a mangata fedile ena fedise ka baka la spirit sa bohlola se qaduweng ke spirit sa last se yentsweng ke tsela yeo bana ba ntate modimo ba e representang ka teng ka ra di kereke stratong wena momamedi wa ka rata jwale ne ke re hantse re sokoloha re ntse re repenta le wena momamedi sit down and check hore ke eng e wena o etsang wa bona na jwale re tswa weekend eo momamedi wa ka rata ke na le nako eo ke tsamaya le di-friend tsa ka bike re tsamaya go tlaberile ka re lo chila o tsamaya ka di-bike huwa kae I saw ditlapong bana ba ntate modimo ba teng and I saw this thing momamedi wa ka ratang ka makgetlo mangata ditlapong bana ba ntate modimo ba teng hona o bolela hore ho ntsona le bana ba ntate modimo ba ntseng ba lahleisa batho ba tsamayang le bagotsi ba bona ba etsang dintho le bagotsi ba bona le rona re le bana ba ntate modimo re ntse re tsamaya diplekeng tseo re neng re sa tshwanela ho ba teng and momamedi wa ka ratang e jata dintho tsena re di tsotelle re tsamaya diplekeng tse wrong re tsamaya le batho ba wrong momamedi wa ka ratang re etsa dintho tse
wrong and tsao runa re le bana ba modimo re sa di considering ile dibi moena mo mamedi ha re di tsotelle but mo mamedi ho se ngona ke batla hore le hlokomeleng hore le lona is kampaba le wena jole ka o shebane le nna hore November o sukuluile kanti be le wena o ntse o tshwanetse o sukuluwe dintho tse itseng I so wish mo mamedi wa ka rata hore emolemo ipatle mo lente because nna ke ipatlile mo mamedi wa ka rata ene ke le bontate modimo ka tsele makatsa I don't regret and I will never regret because ke ngwana ntate modimo ya o qetela bana ba ntate modimo ha ba sukulu ho utwa khalimelo e tswang ho ntate modimo e qetile. If you are a child of God, Muhammad, you are not going to struggle. The reason why, Muhammad, you will message on that Enigma. Tuesday, somebody send me a video. Enigma nansa buakawe. Enigma nansa buakawe. Next hotel. Kibekira hakina taba. Kibata bona video ya high because kibata utor mo ya mudimuri. Hai kishebeleti video. Kala bubedi bekesa TikTok mansimu. Hai kesa TikTok mansimu nzeki rana show. And then security ki kopanali video yena qetile etsa show ka bo 12 busi ka kopanali video ki dutse di map ento ki dutse sitting room ka shebela video yena 12 busi mo America shebela video yena ka shebela ya ba fela ile telele ka shebela ka ipheta ka shebela khetla la bobedi itsa qeta o shebela khetla bobedi immediately tebo ka decision ka la bobedi or ke a change. Sure. I did not struggle, Mohammed. I can't battle sukudisa. I can't battle about Enigma, but Mohammed, the message of Sahang here. And I can't say about Mudimu Ubuakanto, repentance and that Mudim. High Kaba Mohammed, who not muta doubt Enigma, or cut doubt Enigma, Maraska doubt Sasbuam because repentance, Kinto, Yanta Mudim, how na mo Satanabuaka repentance, but message or repentance, wow, Sukulu Akinto and that Mudim. So Mamerica Mamela video here. It's a mamela video it's a decision or November or change hona jwale. You don't hesitate, you don't chiki or change a conaman yaba gets a queto kaya kaka murika flaka mamelisa lebu because lebunalite kari lebu naking kakweto change hona jwale mamida kya robala kalabu bedi haika swali labra. I couldn't sleep mamida until we say mamamedi o senga tuwa kata office I mean kereke kata 1-on-1 kamera urikete 1-on-1. And then kabita bomb ka amuhela mrena Jesu happy kala bororo nne ke motse mrena Jesu kala bohlano ne ke amuhela happy kala boraro ka kere nna ke phulusitswe ke kopa ntate magetha happy anka moedise mrena Jesu kala bohlano mo mameli ka itshotsa hore ke tlo yetsa ntho show nyaka e ke dileng batho ho yona e ke discourage tseng batho ho yona e ke nyahamisa batho ho yona ka I'm going to use the same show o phamisa batho ba batlang ho phama ke tlo sebedisa that platform yeo ke dileng batho yeo ke nyahamisa batho I'm going to use the same platform ke sebedisa mamedi ka la bohlano ke nna yona I'm a child of God ke ngwana modimo ya tlo rera nnete ya sa tlo mo compromise ya tlo buang nnete ya ntate modimo le jwalo jwale ke lo kopa mamedi I so wish when I'm mamedi wa Motheo FM hohle mo le mametseng le lona teng wena mamedi wa karata I so wish hore ntate modimo le thusa le lona le gotlele ho ntate modimo emong le emo mo mamedi wa karata gotlela ntate modimo tse ding tsa dintho ke dintho tseo di tsejwang ko wena tseo tshwantseng o sokolwe ho tsona ba bang ba lona ne le sa tene mesi jwale ka nna ba bang ba lona ne le sa tsamaya stratong ne le sa tse dintho tse bonwang mara tse ding dintho mo mamedi di ka dipelong tsa lona mo mamedi tse ding tsa dintho tseo le tshwantseng le sokolwe ho tsona di ka dipelong tsa lona le a di tseba mo mamedi wa karata enka bo madimabe modimo yena yo re buang ka yena morena Jesu yo re buang ka yena o tseba dipelo tsa rona wena mo mamedi wa karata re le bonta te modimo ka tsele makatsang motho mo na mpotsa hore why ke sa fana ka diphahlo tseo batho ba shebelang show ba ne ba nshebeletse kelelo tsa bona ke tse ba bang ka ra bang ke hantle ke hlalositse mono kare tsena tse khutshwanyane tse revealang ka di chisa
Kanga tseding ka di bella ka thoko. Ka tsena ke lo bella ke lo fana ka tsona. Nenke ke kanga di phahlo tse revealang tse tightan because di phahlo tse ding di tight di ne di tight di lo khutshwanyana ke di chisitse mo mamedi. So ke kopa yone ke arabile. Somebody ba tla ba ntse ba mpotsa hore why you sa donate ka tsona? Why you sa donate ka tsona? Mo mamedi ke di beile tse ke tlo donate ka tsona. But tseo ke di chisitseng ke tseo nenke ke ka di fa moradi wa hao. Wena mo mamedi wa ka rata. Nenke ke ka di fa moradi wa hao. Unless wena he no sa mind kapa lona le mind hore baradi ba lona ba diteng. But nna nenke ke ka nka di phahlo tseno be ke lo di fa baradi ba lona hore ba tsamaye ba lo expose di body tsa lona. Nenke ka yetsa ntho nenke ke ka yetsa mamedi le nna nka se thamele bana ba ka ba tsamaya ba tsotse ka stratong tle le ka ba bona ba batla ho iketsa yona mamedi ke qetile re a kopana tsatsing lena ke ntse ke tswela pele ho etsa tshebeletso ya ne ya cleansing mo mamedi wa ka rata botshabelo ke a kopa hle le se ke rang ka nako e telele ke tlo fihla very early and then ke batla go tla santsele ele ka nako and then ha ke qetile batho ba ntho ba kerekeng ya rona kalama taxi ya phase 3 ba batla tla kerekeng ya rona kalama taxi ya phase 3 kapa phase 7 o bo re fela ya kerekeng ya moruti November o lo thewa shopong ya madi tlhabela o ba jetse fela o lo thewa shopong ya madi tlhabela kerekeng ya moruti November mamedi wa ka rata ka koloi se ke hlalosero o driver ka ro ya Grootflei o tswa straight mo mamedi fita limo o tsama straight o fite mo Greek ka lefting ya o tsama straight wena mo mamedi wena lo bona structure se solo ka lefting o tla bona kereke ya rona teng ha o tsama straight o shebe ka lefting o tla bona kereke ya rona e teng mo wena mo mamedi jole yena ya di donations tsa di phahlo mamedi ke go baske ka hlola ke ntse ke arabana le yona unless if ure wena o le motho ya nshebeletseng Facebook kapa mo mamedi if ure o ke nka be ke di donate njwetse ngwana hao ke ngwana na ofe umfounele di number tsa ka tsa 073 ke mo rekele tsenyane ke motho ke di romela yo if wena as a parent wena o tla sa mind to ngwana hao a tene di phahlo tseno tse revealang no give me your number and then ke tla o fatso ke tla o founela o njwetse ngwana o tena sa smang ke mo rekele tsona tseno tse exposure ke di Korea ke di tlise wena because mo mamedi neng ke ka dietsa ka etsa phosoro ke lo fana ka dintho tseno ke di chisitse tse golo tse right ke lo fana ka tsona mamedi modimo khotsa le hlonelo fatsa ke tlo kopa mamedi wa ka rata gore batho bohle ba batla go tla tshebeletso ha batle because ke specialize ka deliverance le ka healing mo mamedi ke lokola batho ba tlangwe ha bohloko ba lowe ba fatsi ba di tšhelete tsa bona di faswe ba di business tsa bona di faswe mamedi wa ka rata le yona eno skela ile ba gore mo mamedi wa ka rata le fatsi le na rena le batho ba sebetsana le rona mamedi ba o mosebetsi wa bona e le go sebetsana le wena lona ba lorang baja le lorang le robala le dintho le lorang masela a di ngaka le lorang bo metsi le lorang difaha mo mamedi wa ka rata lona he ha ona mo dintho tsa me di tlo lokang teng because meya yeno mo mamedi e gona o tlaba bophelo ba motive o lora o ja o lora o nwa if lora robala le ntho moya ono mo mamedi o kgahlano le dikatlego tsa batho ene batho ba ngata ba lora baja ba lora ba robala le dintho jole ke ka ho ke na le tshebeletso ena ya cleansing ya ho hlapisa batho mo mamedi ke ba hlapisa ka metsi a noka cleansing ko hlapisa batho mo mamedi eo Elisha a ileng a etsetsa namane Elisha rona namane o hloka fela hore le pera lena lao le lo le hlatswa nokeng mme le tlalo la le tlaloka mamedi wa karata jole le nna ke re cleansing ke etsetsa o hlapa batho ba ho kinya o hlapisa batho ba kinya stetho mo mamedi se affecta maphelo a batho ha o kentswe ntho bitso stetho ba lwe ba sebedisa ntho ngwe le ngwe to destroy your life ba senya bophelo ba hao ba o kinya stetho wena le bana ba o le skela ratana batho ba ske ba o rata batho ba o hloye gore mosebetsing batho ba ske ba o tsotella o ske wa bonahala ka tlung ya hao batho ba o nyatse stetho mo mamedi ska o destroy ka tsene makatsamo se etsa ro nyatse o ske wa bonahala batho ba ske ba o tsotella batho ba ske ba o kgathalla mo mamedi tse ke tswela pele bane ba hlapise last week ke kopa leke mamedi ka rata because ke ne ke jwetsa bo mpho motseng rona le ntho e ke lebetseng o ile a ke lebetseng o etsa go lona ne tshwantse ke le fe something e le tshwantse le lo e sebedisa hape wena mo mamedi jwale ha ka ba o lora o ja o lora robala le dintho mo mamedi wa ka rata o lora
o kgathatswa ke ditshintsi tse dulang di o setse morao le yona yone momamedi kotsi because ditshintsi ba lo ba gore sebedisa o kenya seqitho mothong ba o kenya seqitho ba o robatse le dintho o le ne le hloyane fela wena le mosadi wa hao nne le skela ditakatso tsa lona le di fela o thole ntate a sa gone o robala o kopanela dikubo le molekane wa hae kapa mme o a sa thabele o kopanela dikubo le monna wa hae le nyonyane fela le lwane kanti le kentswe seqitho ene bohloko ba seqitho mo mamedi se bapala mahlong se senya dintho no ka se se bone seqitho bohloko ba seqitho o ka se se bone o tlo bona fela batho ba se ba o nyonya kapa batho ba sa o thabele batho ba o tinela wena mo mamedi wa ka rata o tshwanela go tla ya bobedi o tlo bona dintho tsa di sa tsamaya hantle ba bang ba lona batho ba tla ba ntse ba o rata o bone o maketse batho ba o rata mara dintho tsa gago a di tsamaya hantle ba bang ba lona ke taba o re fela seqitho se targeta batho ba tshwantse ba le thuse ka dintho tse itseng o thole gore batho ba tshwantse ba o thuse ka dintho tse itseng ga ba kgone o thusa ka baka la seqitho se ho wena jwale ke a le kopa mamedi wa ka ratang kopanang le nna tsatsing la ka shoko le na tloho o itlele ka bona 150 rand ya hao fela 150 ya hao mamedi wa ka ratang ke kopa se ka ba le bala go tla ka 150 ya hao wena mo mamedi wa Motheo FM batho bohle maphuthe wa ka lona tloho le ba leng gale ba le ba dutse hae tsatsing la ka shoko le na ke kopa kopana le lona hape tsatsing la ka shoko le na ke tlo lokola lentswe o di malona ke tlo bua le hlono blessing mana mo mamedi wa ka ratang blessing is very important wena mo mamedi wa ka ratang that is why Bible re Jesu we la hlonolofatsa bana mamedi hlonolofatso is very important ke lo kopa maphuthe wa ka tsatsing la ka shoko le nape ka mora tshebeletso ke tlo le etseng yona special ke kopa go bua mantswe a hlonolofatso di mamophelo ba lona mamedi nomoro tsa rona tsa mala ke 078 398 3446 078 398 3446 setting ki 079 083 3833 079 083 3833 tsa office ki 051 011 4977 051 011 4977 ya mamedi a re kopaneng ke kopa fela mo mamedi ha ka ba mametse phamisa matso a mabedi fela o go bue mantswana ka moraka o go re morena Jesu bana mo mamedi kopa o ietse nthena a gonke morena Jesu tsatsinena e re morena Jesu tsatsina ka shokolena ke nna yeno ya dumela ka pelo ya hae a be a confessa ka molomo wa hae gore Kriste ke mora wa modimo Bible e re mang le mang ya dumetseng hono ka molomo wa hae a dumela ka pelong ya hae I confessa ka molomo wa hae motho eno o tla bolokega o tla ba le bophelo bo sa feleng ke nna yeno e re morena Jesu ka ha ke dumetse go seng hona ntshwarele dibitsaka tsohle tseo ke di entseng o hlakole magopo aka hobane ke ngwana wa hao ya phulusitsweng ho tswa tsatsing lena e re morena Jesu se lekane se seng le se seng se yentsweng ka madi a diphoofolo se yentsweng ka lebitso laka ke tseba kapa ke sa tsebe ke lekane tseno tsohle ke a di cancela ke etsa selekane se setjha ka madi a morena Jesu hobane tla tsatsing lena ke ngwana wa hao morena Jesu ya tshwaretsweng dibe tsa hae ke a le bontate le o seng hona ka monyetla ona o mphileng ona ke a le bontate amen modimo ka re a leboa ntate wa ka lokile hlono la fatsa bana ba o seng hona ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta e mong le e mong ya buile mantswana ka moraka modimo ka lokile ke a o kopa morena Jesu o itse ntate wa ka lokile ha re di dumela dibe tsa rona wena o lokile o ka re tshwarela modimo ka lokile re a leboa ntate le ka batho bohle ba ileng ba yetsa thapelo le mokamedi wa rona mona Motheo FM ka nnete phamisitse matsware le no amana morena Jesu re le bogang matolong ka nnete kuona mona a ke ta re preach Dr. Novi a ke a leboa ke ile ka moleboa holo ka Friday ke ile ka moleboa you know ke mo wa batho ba e ke le ba modimo ka yena ne ke jwetsa batho ka le ka la bohlano ke re when batho ba give up bank batho bana ba o le bogang ba rantibek le ka November ka nnete nta bana ba re tlosa November radio November poison o jwang ntate o eme a nkemela
but ba mo criticize ba etsa eng I respect le Bagamatong Sam le Mohau Rampet ka la bohlano kile ka ba leboa ka modimo ba bless because le today ba ilana ba ka ba reject ba ile ba dula bana le hope bophelo maka and I remember when ke ne qala ntwa di cat phone le bogang anka kulo ya lompatla sure ba lo dula a re ke go bontsho tso sharp a re nthe ke tletseng fela go tlo botsa sharp if you are good ke sharp yo ka a re moruti ko pomplela o sharp ka re ke sharp ara o le sharp ke sharp I don't know if you are good or not ke sharp and then I get the case man ya ba gawan batho ba tla ho yena le ka November motlose and then ke le today ke nena ntse ke le motho FM so modimo ba bless ye mongape motho ke mo respectang ke se more I respect that man modimo mo bless le yena ke mongwa batho ba ileng ba ema ka maoto a re no vi o kae ke re ke kae ka re tlo ke kopa kopana le ke re semehle mona no gawana le a hana re tlo ra ba ra lo kopana Shell garage a ro right ke batla o tseba ro sharp ke re a ro ke tlo botsa fela ntwe Thank you so much. Dr. November ga le bua. Ke tsaba lore motho ke favorite. O hantle ba bona go tetsetsa tsa thapelo hantle. Guys, thank you so much and that modimo le bless until we meet again. Like Frida ga ntse ke tla yetsa ntse tlo yetsa like Frida. But ke tla yetsa ka tsela decent no. Ka tsela e right because taba ya manyalo le taba ya sex ke ntho ntate modimo ke yana entseng sex but it's just that nna tsele ne ke ruta ka yana ke ne ke ruta ka tsela e neng e discourage about le tsele ne ke aparela ka bana mara ntse ke tlo ruta ntse ke tlo tsela pele ka yona le ke Frida. Thank you so much guys.